twanabishobora dushoboza izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi karavuga ngo Yesu yankunze ntaramumenya, aho mbimenye singitaho, ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kukubaho. Yesu yankunze ntaramumenya, aho mbimenye singitaho, ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kukubaho. Rimwe na rimwe njya nkibwira ko ndi mukuru, nawe aja kure y'amaso y'Imana ngasahisha, ariko we nantera umugongo, nawe ahora ari maso kugira mangaruzigeza urukundo n'imbabazi, kugira ngo mangaruzigeza n'urukundo n'imbabazi. Rimwe na rimwe nanyoba inzira, Mana we kibwira ko ndi mukuru, kaja kure y'amaso y'Imana gasahisha iyanduza, ariko we nantera umugongo, ahora ari maso kubwanje, kugira ngo agaruzigeza urukundo n'imbabazi, kugira ngo agaruzigeza urukundo n'imbabazi. Anishimwe cyane, siza kureba n'igitsure dubabazi, sizakarite garuka wa musore inyuma we garuka. Hari mu gitabo zivuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanje, ashaka kunyihebesha, zanubira mw'ijuru. Reba y'umukiza wanje wabikuyeho byose, kera yaramugereye, nuko sinzaribuka, kera yaramugereye, nuko sinzaribuka. Twazamura ibiganza, haleluya. Yacuranga ikizuru papa, ikizuru kitihuse cyane, nimara bene data baratambuka turirimba n'indimwe twumva ijambo ry'Imana. Yes. Mumbabarire ubukwe bwashize, banishimye. Haleluya. When
unaopondeka, moyo unaotulia na unyenyekevu. Mimi si kitu kwako, ni mtumwa tu. Mimi ni kama nani, uniinue, unifinyange Bwana kama upendavyo. Unifundishe Bwana, uniona manuka. Harakarimbo twararanye muri Foswe kavuga ngo Imana yacu ngo ni umugenga w'ibihe, ngo imenya byose n'ibitarabaho. Ahandi shaka ngo kandi genera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Zamuka note gacho ngo musa nonoga abacu ndaza fata mikrofone ngakagiye gutera haleluya. Muze. Imenya byose arabafasha mugafata kandi we umuntu wese ibimukwiriye mu gihe cyabyo kandi we umuntu